الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ولي الله تيغانا الله كوفا ولي الله نياغا سبحانه أغنو نيانا كموي فبنيغا الله تيغانا نيما نمبره الله غنو نيانا كموي فبنيغا سبريني جاربي يمبرنغا وصلي فارسن كما دي صحابني adi dunkoni ade sere suge ya khidiyama wundi en kota Allah ganne ndaka sukka nabi jamanga khumbene Allah ganne sahakinne wotuntonga Allah ga hinne no karafurunga Allah ganno gollunya na Allah bane khanne maga Allah ganne bilisa takamba ko gollunga na hadamarum mun takamba ko gollunga Allah ganno sun qasoko betu lagana na laylatul qadri na rotaqenga ya rabbal alamin lenki wori katigai rabban kota na video de beri katigai na hakile tare sagandi kati omani kati ofabani kato khannanonsu apelinge be nyalloy nanti sokuba kegede omugo oga wunu omani yogoni wu katoi nanti de alla nyaga ganne wateke sagandi ni kati kunga oga sefebe kongida fana orambugo khano omugo khano wori khadi ojo nyanyi sokuba ke yo alhamdulillah khibari gebe yani hada maremme sondo mengana liri ya kanji nyambaka yo wiye ke manam bane feti watten qotaru ayego e kebege do wara ya khanjinga e mara imma gayro na rendez-vous ni yey gede ma wuri sikin kam masuba ke mo goyego nge kor gillina suguri simmero kella halay adin sanan jari nya khanjim bagandi ode Allah nyaga subhana Allah taala nganne sahakinne oda khasuya sara ya garen ni sara nya Allah ta tugari kita miniti dantanto filosi ko manar fo la khen kon kana sigin kam nya kam mo aninta nimpa ana futu remmelante ke deberni isaran saran banan katikenya ni remmenda Allah ganne saha kinniya Allah ganni dallandini owre ya rabbal alamin osru giri gambia nalli ona o oktin kunyi o mare nyagare Allah ganne oda tugana o gani killenga daga gambia gedin qiri atin kanne ke gam go bentila qodo kedin tampindi wayasi killeke ada pelim kutu même pas 5 minutes are air Senegal biye ngara katinga tan sagene kati avion nyai kilengilo yangi to ngala hala kebe nteto agere biye ke kutu hakke be me Allah ganno da tugana na warama wazinu hasanatinga oda khasudanga ye osruri kha khibaru menyeme khamaka konun ke khibarenga insha Allah taala bawni jarabiye one duda ta khuna oda terena oda gilliya ore Allah nya galla ganne saha kinne oda wotun tan suwa Allah gana fufu suga wakati yani angana kellan kilantu mana Allah taala ngede fosu tagare hakke nyare watenga hakke be nyara harmaremme anne sababu nya de berna jare ende berna yitende beri mekin gatige mekin yantetelle nabila ayuba sino mane maga sakka watenno nabila yusuf alayhi salam adifaba yaqubu tijarabe tanagate sine ade wiyende leseme ngame makota Allah taala ngeri bogno kullaga agere kini annabi me jarabe yun kongi agebe gebe nyani serebe kagana tina kuntaba tunyautu wajibi anne dude jarabe enta hunuya naam jarabi en qasirenyan angana nyallango le bire salla gan jarabi nanogo ane angan ne ke afayna no nga watte anan kabana golle kayba ma serebunu ndi anan kabana golle ngaba kangana nyalla murun ante watte ke to ngalla kharlenki ode sa qasire soronya gawana daga kani yogoni awori nan daga tufan sogondi ana ko islamin ona taga meide bantana tinke meselle kemme geminga Senegal biro qorosun daga kharanga gesunu daga battenya la la ku golludi meniyani Allah taala ngono worla hala yogana hinne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu brambe gere Umar usufa ide sufati lobo laqu fillahi ide sufa nogoke karo ade sumpo kewre Umar nugullo mum bogu sellanya igana yitenkin Umar na jinkina na mini jimba kati nogoke karanye Umar ati ibn Umar danga gere sogondi tanin kamma atampa ba yinko langutu anna sogondi nyenga la alla Allah taala na hinne igati sallen kinyo Umar dame taqente sireda sirebe gante tele salli anyi kina kongo angana jarabi no tinto Allah kibare nga biresu anna effort ndeberi Allah taala na hinna nga khama nya nan tan so kundunyai ole Allah nyaga tumente duna ibma khorondu wa medanga Allah ganne jarabi ntongono ole sumu kutugore ga organiser sara sire do fa basire Senegal yaire ogere nganni be khawtu ole Allah nyaga ke nganni nan timme ibe gan katika point nganni ke timmandi folla qengu nyinte nyani mogede ni moronko onem blana gumbo nya gobo ibe kam lana li gumbon kino alhamdulillah
kharibe gana gumbuni filirti onum lana Senegal silami sugaire soninke sugaire osunke fidome ono sumun kutu no kubani oye conférence inde berne kadanga nani lo sono sumun kutu barabane kamma ken kota bannande miskina so ani kitello no kollenga ken kota faban kallana ade fabagume aso ani kitello no kolle ken kota yagarunduru aywa fubena latime lomungi maga ade fubeni dikina osuno kotello kollabane osulla gado kase katalla sikka sunte duwa jabiniya sikka sunte duwa jabiye nyani akota alla komo kenya no conférence ka muri Senegal sonin ken sumaga o mani o fabani duwa jabino kunyan osulli osuno kitello kollabane minge de salafu salihun ko alla komo surubege dangi igeni sumun kutu dome mogobe adin nafa be gaye malaika nu nyankano kunyani conférence kana ga organiser ne a jopene 15h ndimanya 15h na korosuna menyinonga anyana gejwa misidi khorenyay misidi khore be ga sapeur pompier karanga angna jofe sapeur pompier tangana ti miside kebegano iyo koinanga ode gango ngara Senegali muma sere summa to falle akota ankana koreke sumu kutentogono anna lan sumun kutude silamini anna lan sumun kutude ala timeninga ma andankina ga sumun kutu dome lenki qayeli khade faban kallano na sumun kutu kada lamu kunin na sumun kutu kada miskina na kasuma sumun kutu dome mallana kenya oda khasuda boguno kuya Allah taala ngana dunge à partir de 15h dimasiriya na Allah gana dunge les deux 15h ndimma osuna menyi gejwa misidi khorenga sapeur pompier nokunga osusu osuna menyino ona dogo sumu kutendeberi ala timeni bega saga siredo faba sire maga iga lenternanga kunga la timeni khasuyerne khay walla khana kefia ni mungu ndidi faban kallunga kadi ni sumun kutudome ina simmena ntinde fabe uga faita gunu dome oga igene dome ani haqqilun tagundi ana sebeti yaraga ana kenyengida miskina natunanti lenkin kade bannani ndo sumun kutudome ode muru besu maga lenjuru gante sereswa dimasiriye 15h osuna menyi gejwa misidi gore conférence ngo maganonga conférence ke falle ona futuro ndugu osusuno sumun kutudome mallahu taala ngire kenya bogno ko oda khasudanga alla komo ken kadangi empalle amexempe conférence bane ode kado khoro nyalla ga saga sire de faba sire soronga di prendire kado ni ku ikinini soro sikki bane mo hajunne soro tammi anam participer question ni quoi kana question ni bengari ni ko kani jabi muru conférence nkota kana risage questioninga sere fana be gana gagner kado khore ngona ga kinini makado ke nimisi yentei kado ye kininanga mande nyakali yenge ille katan korenga sere fillanni ka kado nge kinini sikandi kado nge kinini me sorobe ni ga mulla ini togon safa uyi nyane na utu serebe uyinga sino tammi de karago na utu serebe uyinga sino tammi kame kenya ko nandaga wara tampille sine serebe uyinga sino tammi nandaga wara tampille sine khayan katti appel de berni kana ga togoni safa question ni ku jabinga kanda mugu kada karo mungara ini togoni safa indaga sefe khani wori iga jabindo be de berni question ni ku ijabin na fannan qoro siri conférence kera o sefe ne kun question ya kamma question fana ni manne alla komo annabi sallallahu alayhi wa sallam sun qasasu jibril arna ga qur'ana yillandina annabi da annabi ga sagene jibril na gara annabi na gara sun qasasu yekende berni ma sun qasu legere ba annabi ge fati jibril da qur'ana yillanda kamatani filliyai tagumanci ani na koinan tan annabi sun qasu legere yan alayhi salatu wa salam walakin tuwanunti annabi gana itelle jibril gemmalle ma ga qur'ana garanga annabi ne golle ga de berni annabi ne manne de berni asalliniya ba asuminiya ba ane sadaka nya bagandini ba annabi alayhi salam agani tele jibril gemmalle ma ko xaramogo ane manne golle de berni diga mbucineta ange jabi ke kita anna ken tanga anna rajabi conférence mbara deuxième question filandi ngeni kebe annabi alayhi salam ko tay wani segene min barunya kamma age sege escalier fanan kamma ati amin age sege escalier filandi ati amin age sege escalier sikandi ngari ati amin sahaba ni leseme annabi alayhi salam manne nyangatini amin amin oku turon tande serega sefene me oturo nyangatini amin manne khanya annabi de kida amina fananga jibril ati kundu ati nanti amin anti amin amina filandi jibril anti kundu ati nanti amin sikandin kanya kundunya annabi de manne jabi ko sahaba ni kuda ko amina ni sikki anna perande jabi nari conférence kota dernière question legere sikandi manne ga sababu ni oga minna mudu ko bagandini zakatul fitri manne manani bagandindenga o suga bagandini ogana bagandi sare salgaro nga gille anya zakatul fitri mais salgaro ngiri fallanga na bagandi anta garegen Allah bang ande sadaqa bagandi mina sadaqat
ku question ni bane yani khadi jabi muru angana nyamulla nan to gon safa ku question ni saka sire soro numéro pay anni khiri an to gon dan jamu an wi anna ko ina safa soro tammi bane ku ngana timme nawtu gelli lenki video ke gana wori soro tammi ku ngana timme sere tana to gon taka sefeni maga naam ilo soro tammi bana to gon safana angeni khira nan to gon dan jamu ko anna ke numéro khiri 78 630 là 77 77 063 43 41 je répète 77 063 43 41 anna ke numéro khiri bi idnillah agna bana demander kayakini mana gumbo yakini nanti kadaga gumbo laga gana go haqqebe silamini nisumun kututay alhamdulillah falla qengo nyintenyan ken khase gantanda dua walma diro aseganda makeme aseganda akine sa rasire soro walma lenke mekhli numéro nga anga junga fatan pensiebe 78 636 67 54 angane to se fene 77 063 43 41 Allah wo khili on a programme su ko ngandanga mdana participer 78 636 67 54 ke ano maga fare le D ano signi beranga le D ano signi beranga bi idnillahi ta'ala usundaga tuwi qorosuno sumun kutudomi ke anu o conférence fana ogado concours de berni lomun de menaga ala timen kagarni isu iteni ni londini iramu khayfa bankallano ngalla ko tagadini khasumun kutudomi sara sire ya gare su motive tenyen lenki mere golle njopare ga yokunde fen sogobo o faga duku neda nyai o gumbon ko banna kinono sumun kutu mamma neda nyai angetu neda nyai papa neda nkaya netu neda nyai o gumbon ko bono sumun kutu tay insha Allah taala nafa be gana anke fina sumun kutende beri baraje be ga da batenga annabi de ko da hadisi sabatin tenga tirmizi de bagandi albande sabatin fi sahih targhib wa tarhib annabi ga ko alayhi salam nanti man fattara sa'ima kana lahu mithla ajri ghayra annahu la yanqus min ajri as-sa'imi shay'a annabi tibe gana sere sumu kuti fokine angere fo akina kenya ndi sumu kutute angana tiye yagobo mande gumbo yagobo mande igande asro andara kota silami sugeni sumu kutu har wujine sere gani sumu kutu ano gangede wujine bito asumi Allah bange bawni ken subaraje nyangutina ga kini nambane nani annabi ti alayhi salam funte baka kumbaraje nga fofo sunte baka sumano kubaraje mallani haqqe mi akinanga Allahu akbar ngana sere bane sumu kuti fonkina futiri Allah taala nge akotan tampi enda baraje suta ekinanga fome be ga kaman kallenga gadi Allah komo kuni killoy igorondini arjanna Allah komo sur samanto inyikela hala ya deberni wakati sikunya mulla ide salamini nyanan kefi isunu sumun kutu dome ke sunna ane suda kagume suntono nan tadi korembana ni sumun kutu dome sumi kutu wakati ngana kinya suda kagume so ane bedda so ambaka igatelle sella ngairinga igi gandunga lanunga ke kadi kallenare kedi kallenal miskinare banna hunte kedi miskina ni gandeli sombinyan kedi kalleli surenyan kedi kalleli tiyenyani iso anta hunu iga igene ke ina fotuke isuna yige dome futurondi mangana kinya mobili ntaka dangini killenga ina killenya barene nanti khayan ka khrono sumun kutu kenya no kugenya khara lemma ko ngasuda onte sumun kutu khibar o hajunte anda kinya bogu tangana daga irisu angenyini groupe ngano ngakani suge kallen kapame banare miskina ntaka tuini masunka songa ndangi kunni kota swai me ku famlo na kenya kota bana e senegali no konga osuna mbogollo sumun kutu dome alla ko masur samanto inyanya na kunda nanti golle ana go tinton dine alla o kituku ga yankana dome iga bakka dome yogo farni sumun kutu do gay kembane sababu alla na khajunubun suyampa alla na khammini njara gadi alla ko masur samanto ni kenya mulla siringa nanti kunte fakka mide alla ko mungana isumun kutu dome yogo ni nyinonga tikenna sorota migri ina linyige dome ini sumun kutu dome salafu yogo nyiken kongo tikende sorota minan kefini sumun kutu dome kenna lingi kenda ina sorota mi khanne khora hundi bakka ko ma hunga bawni ndaga no sumun kutu dome malaika no nyallini dey kembara jen kadi ngekita kadi ana yille nyagalini nde nyagali yella asondo menga kadi alla ko masur samanto bege dang ibane men yigene masun kasonga nyime inyi soro nyakili biro su miskinani faban kallano khaydono sumun kutu dome iku igana sumun kutu kota su miskinara la timegantelo ifetente bakame khoy umaru remengono abdullah ibn umar aken bane men sumun kutu tandade be ana utaga miskinande faban kallano khorosun ta hono sumun kutu dome ibn umar ni kende berni malik ibn dinar aga golle nya nikenga al hasan al basri rahimahullah ali abdullah ibn al mubarak aga ni manne kongo
ikunni soronya gelli igoli nyangano aywa mukuni fubeni ga killi laqu miskina ni ala timeni inyi khilli nantina lita gosno sumu kutudomi et puis angolli ni danga iyane jingutina kiniya ina yigande ngutina kiniya bawno ne mulona khabara jenya kita gadi yawm al-qiyamah ona bugno kokita ide ko nan tallamba tempo gore sun kaso kayani silamini o ani bani qorsundo go sumu kutudomi les deux dimasi be garini 15h silamin suna meni gejuway misidu gore sere summa to khifalle qorsundo go sumu kutudomi kenanya bugno ko seday oda alo no yogo no sumu kutudomi yirigi waga kunte do batten wa hakada ante tu saranga qebe garni sumu kutu allan kannano ngino tuwano ngino qorsundo go sumu kutudomi odo korenyane kutu kota su khawdoro mun lalike kota qoronda go sumu kutu na silamini allah ala ngori ona nyagali yello mesondo munga awnyana les deux dimasire gejuway misidu gorenga باذن ta'ala à partir de 15h sapeur pompier noku wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walla tigana lenkim poso la khadaka kilun tagundi naam aywa kiyani lenkileso